tes mental banget tuh. Ya kayak hilang. Begitu lewat pertama kali tuh, pas di kayu masih apa? Pas hilang, wah ya. Kalau Om Erik udah biasa. Ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, sobat Yoser. Pagi ini kita dalam perjalanan ke kota Bandung ya, kita mau ke Pantura. Ini sama rombongan RT dari Terbalik. Ya kita bapak-bapak semua ini. Gimana, Pak Arif? Ya, Pak Arif. Siap. Kita mau kemana ini? Kita sekarang menuju ke Patuha Bypass. Oke, mantap. Nanti kita jalan, semoga selamat sampai pulang lagi. Dan kita bisa arisan RT lagi ya Pak ya? Ya. Kayaknya rock boleh lagunya slow. Assalamualaikum. Kita sudah di Sampurasun. Kami mau kemana nih Pak Sultan? Pak Sultan pulang sampai Soreang nih Pak. Keluar tol Soreang. Lancar. Opus. Gimana ya Opus? Makan dulu Pak. Banyak Pak. Mau nyobain ini jalur baru Pak, jalur Cikenway, tentu saja. Gimana dengan teman-teman? Udah semua ya. Ke All Mountain di Andro ada beberapa obstacle alami aja, rolling aja. Oke, siap. Allahu Akbar. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm home. I was just so far from here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the nightmare, but when I stopped to see through sight, begging for help, begging for hope, just need to open my eyes down to try to change them to sunshine, to be someone among others. I've got to try. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job
jatuh kenapa? Hah? Yang pleset. Apa itu? Terus Pak, cek dagang, mau bagan tuang. Nah, dari Google lah. Kalau tadi gimana lompatannya? Masya Allah, mantap luar biasa pokoknya. Lihat Alhamdulillah. video aneh nanti ya. Video yang mana? Siap-siap. Bawa. Kalau kayak lumba-lumba itu ya? Ini lapar banget om. Apa tadi nasinya tulus apa lompat ya? Iya, bubar nasinya.